Rainbow Mizo Channel thirtu le ngai thatu te chibai kan buk thau chawa voin hi April nisom ni le panga ane Pakistan le India in car bo ruak thalo tak mai chu aso sang thozela rampani te inrina border line of control Silai puak ka Pakistan sipai tele Indian Army ten Silai han met puak ve ane India media News in report an pek dan chuan LOC ral thum manga in bainathar fresh gunfight lo chona chan hi Pakistan sipai ten Silai han met puak masani tin han report ane nuclear arm rampani te in carbo rock hian ziom lama in san lam apan chomek zela Pakistan hian Indo achau zo ke moti mai turin antrong hem hle toa Indo na mun tranga kan soi thinang dau khan tit for tat move kalpui mek kania India le Pakistan hi arul tokin hanin changle chomek zel hane Kashmir Pahalgam huna firfiak polten poen khoi nuwa khan New Delhi chuan Islamabad hian inrol na hanei ngai ani ti hi hanem het burmaya ti chuan hei wang hian kanron report tawang khan India chuan Pakistan laka chanlet na chi hrang hanei towa pakhatna chuan Pakistan le India ramri kongpui lian tak mai atari uaga ramri chu khan ngalania panhina chuan Indus lui insem tura Inrem na thuthung hanlo siam to Indus water street ti tangin India chu ain nukdoka palina chuan New Delhi Pakistan High Commissioner duty Pakistan sipai te no chua hania pangana chuan rampani te in palaiton na Pakistan High Commissioner na thoktu hom thaizat chu ti tlem hani to boka parukna chuan India hian diplomatic lampanga inlai chinna hanei jongjong ta chu nasataka ti niam mani thaina turin Pakistan khopui Islamabad ta Indian High Commissioner na thoktu somwa panga hom thin chu somthuma ti niam mani to bok ane tichona parukna visa restriction India chuan ati chuaka South Asian Association for Regional Cooperation anti SARC visa program noya Pakistan mit te India ram chunga jinlu phalna dan chu ti to pania he visa manga India ram chunga lawam to jongjong Pakistan mit te India ram darkar somli pariat chunga chosan vek turin riat tirna hanlo siam to bok ane tichon firfiak polte chenara thak takawanga India in Pakistan laka chanlet na pek hi Pakistan sarkar chuan chanlet na haron pezui ve ngal zat boka Nizan zanrailam panga media rang ten report an pek dan chuan Pakistan chuan bilateral agreement hanti India le Pakistan bikin inrem na thuthung hanlo nei to jongjong chu azawain ti top leilo kanei ti han puanga ti chuan Pakistan le India in inrem na thuthung hanlo nei to Simla agreement chu Pakistan chuan ati top leilo kanei ti han puang zui bok ane Simla agreement hi engeni chet ti han soi thuak kila Hein remna hi kumsang khajakwa somsari panhi khan Pakistan Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto le India Prime Minister Indira Gandhi ta chuan India khopui Simla anjiaka hei hi kumsang khajakwa somsari pakhata thatam takchung India le Pakistan in kara in dona hathen nuwa South Asia rampanhi tein kara buainom te chinfel le remna zonga inlai chinna timason tumna ania tichon kumsang khajakwa somsari pakhata indona athen nuwa rampani tein kara bueno mapiang chu sipai chakna le ral thum manga chinfelna kongjong lawa inbiak na mangin remna kongjona chutiang chuan chinfel zel ni setin hanram ti ve ane hein remna tranga Pakistan ain nukdok ngam hian indona po machon an ngamani ti halantira tichuan Simla agreement hian Jammu and Kashmir line of control LOC tia hansoi thin po mumal takin thren ran hanita de facto border tia hansoi thin Pakistan nena kanin rina border kilometer zasari somli zat chu mumal takin inram sia mania India in ayan kolle Pakistan in ayan kol Kashmir te thren ran hanita tichuan Pakistan in Simla agreement 1972 ati toblai lokawang hian anghong lian tak bakhat chu Kashmir chungchanga inrem na hanlo siam to ramrin then na chu thiadar ani ngalti nang tlukania Pakistan occupied Kashmir kanti te India occupied Kashmir kantia chutianga fel fight taka hanin then ranna tang chuan
Pakistan hi ain nuk doka rampani India le Pakistan ten han pom dun thai ramri mumal tak aum tari lo ti na ane tichuan chu chuan arhin chua thai lom tak mai chu Kashmira ramin chua India le Pakistan in dona lian tham tak arhin chuak thai ta ane Khovel media sang te point hetianga India le Pakistan in chanlet ton na wang hian ramin thenom India le Pakistan in kara strategic standoff lian tak mai hatheng chaumek ka Kashmir line of control nai via Indian army te thonlu bel hania Pakistan army te thonlu bel hani boka rampani sipai te inepton na boruak sosang tak om tran me kani tin han report ane tichon hetianga boina boruak sosang tak kara hian Pakistan chu India ron vautua atang masata joka India nena in kung kaina le in thian that na hanei jongjong ta chu ti top lai lo kania Pakistan van borok jongjong po India thona passenger phurchi jongjong tan po thlotlang rem tilawin kharani thu han puanga tichuan India chuan Pakistan ram paltlang lawin jinmi te him taka hankal theina turin India Airlines show te jin kong thak thleng dan haron pongzui tabok ane heti rual hian Pakistan sarkar chuan diplomatic measure thar kan kalpui meka India in Indus water street ti ain nudo san lailo ka wang hian Pakistan chuan India malak dan engkim mai hi ral thuam manga indonalam hoizonga chet na act of war kan ngai vekani tin anon pongzar zui tabok ane Kashmir Pahalgam huna firfiak bolten point khoina wang khan ama pwa borok thatak anei tolo salain ramin thenom mai India le Pakistan in kar borok chu nasatakin hacha chhotamek ane tichon Kashmira Pahalgam huna firfiak polte poi khoina rap thak tak thleng chungchanga India in Pakistan in enroll na hanayani tia hapu na chu Pakistan foreign minister chuan Pakistan sarkar chuan hethil thlenga hian enroll na anei lawani tin hapung jara hebaka hian India in minpu na le he poi khoina in nam noyanga min soina hian afin fiana evidence anayani chuan Pakistan sarkar nena ser turle khovel hriata phauchok turin kan phutani hati tichuan ni zanlai vela khan Pakistan le India in karbo rok hi asong sang tiala Pakistan security official ta chuan tuna chuan India sipai ta chet na haum thai toni ti han puanga mase Pakistan chu India in diklo taka engtikong jong pa aron chet na lodo dal turin hain pe toni antia mase chu tiang chuan in pe maila India anglo takin kanram chuan borok sangjok siam kan dulawa thileng kim hi muanom joka kalpui kan duni hatia hebaka hian India hian arul toka chanlet na tit for tat aum don lo ti ngai tuana han nei chu thil diklo ania mase nuclear ral thuam nuclear arm nei ram ve ve kania India minnek na natak hian chiat na ruam rap thak taka min hroilut thani tiro khaturin kan dua kaini rampani India le Pakistan ta hian ngai tuana film tak senga film khur taka he boina chungchanga hian ma kan la kangayani hatibok Pakistan sarkar hi tuna chuan diplomacy ngai poi mozo kangin hanin soimeka Indus luetranga tuite insemna turatana inramna thuthlung han siam poi mozia kanron soitoa first post chuan voinlama report han pek dan chuan Indus water street tranga India in nudona hi Pakistan sarkar hian serious taka halolak na chanchu India hian hein ramnai na huam lui rang te hi Pakistan ramchunga luan lutir lawemo tlem te chau halwan lutirani poin Pakistan mun tam tak chu thale ramrawa hachang thaidona chu chuan Pakistan ramchunga hian eile bar thar chuana konga har sanna lian tak athen don baka tuithiang limin tur thangin tlak chamna haum thaidona chu wang chuan sipai thachakna manga ral thuam manga hindaunang tluka Pakistan sarkar hian angai ni in ahriatani anti tichuan India in Kashmir Pahalgam huna firfiak polte mipui paisai lo telaka anchet na rap thak taka khan Pakistan in enroll na hanayani tia hanpu na chu Pakistan sarkar khroitu ten annolani ti puangma sela the Hindu in report an pek dan chuan Pakistan hian anram chungle Kashmira hanop chin chunga ta hian firfiak pol chi rang te akhoi khoma chungho ta chuan India sipai telaka trumtam tak poi khoi na hanlo thlen towa India sarkar chuan Pakistan sarkar nena hian anram chunga helpol an khoi ta chu dodala metmiturle India poi khoilo turin
control tura voitam tak angan nuwa po Pakistan ramchung India border naivaya te hian heng firfiak pol chi rang laskari taiba te ramdang firfiak pol ta chu anin kulreng thawa New Delhi chuan hetianga Islamabad tin firfiak pol an ramchunga in kulmek te a haidar luitlat hi an dulawani ti an hril non photo boka Mase chuchi chungpo chuan Pakistan sarkar chuan firfiak pol te an khoilawani ti bakin India chu achangai lawani antibok ti chuan Pakistan Foreign Minister Ishaqdar chuan Islamabad khopuya Indian High Commission nena in soifia turin ko na hanpeni ti hapongzui leta ti chuan hei baka hian Pakistan Defence Minister Khawaja Hasif Point news conference sa India hian kanlaka Indona te nau jok akalpui mekka hei hi India sarkar hian lian jokin hakalpui ani poin Pakistan chu kanin peitoni kanram hum haltur hian Pakistan chu kan duangin kanchadona international pressure hengpo dongila chutiang hnuaya chuan Pakistan chu aumdon lawani hatibok ti chuan hetianga boruak thalo tak kara hanomek lai hian atir lama kanron soilan ta kang khan Pakistan le India in rina line of control bulloka Silai me puwa ani joita voin chun dar som pani harik madeu khat khan Zinewsin report an pek dan chuan Pakistan army 10 line of control a ral thom te nau deu jok mangin Silai han met puaka ti chuan LOC India sipai omek 10 rang takin han changlet zui ngala hetianga Pakistan sipai tenena hanin ka ma hian nimin lampanga khan firfiak polte zongchuak tura India sipai 10 anti terrorist operation han kalpui mek lain Udampur districta Inkahna hachuaka heta hian hunrei vaklo chung firfiak poltele India security force te hanin kapa first postin report an pek dan chuan India paramilitary force sa commando unita sipai pakhatin nunna achanani tin han report ani India army te chuan hetianga Silai manga in beiton na hathen ma hian intelligence report an don bozuin army tele Jammu and Kashmir police tanena joint operation nain Udampura Basangat lam anhrutta hetianga ankalmek lai hian Inkahna hatheng thut maya hunrei lo ta chung firfiak pol tanena hanin beiton na hian atir lampanga India sipai lampanga mi pakhatin liamatura aliam tur hi hanat deu wangin damdoin lam panpui ngalania masenun na chu chan thei ani talawa Udampura Basangat le hachevela hian Indian Army tele Kashmir Police ten joint operation anei chunjom mek zelbok ane tichuan hetianga Jammu and Kashmir vela te operation nei chunjom hani mek lai hian Kulgam district lampanga India security force tele firfiak tein kara in katon na athengjui leta Kulgam district lampanga hian nizan lama po Silai puakri hi akhatokin hriat tur haumdeu renga Masetukin lampanga trangkhat chuan Silai puakri hi hriat tur haum to meu lo ni in han soibok ane Pahalgam area poi khoinarap thak tak thlentir tu firfiak polte nuchui na thomekani rualin firfiak polte that turin anti terrorist operation hi kalpui chunjom zel hania India security force 10 Punch district lampanga firfiak polte laka beipui thak na nimin lama khan an chunjom zela hetianga operation anei mek lai hian Punch district po firfiak poltane na Inkahton na atheng boka mase Inkahna mundanga thengte a hian thile hliamero chu anom lo thung ane Zinews chuan Indian Army 10 report an pek dan chuan sipai 10 operation anei dan hi chithumin kalpui hania mase heng operation krang kalpui dan chipchiar takero chu media ten hena hian han sai duri lawani tin han report bok ane tichuan tukin lama khan ANI le India Today 10 report an pek dan chuan Indian Army 10 Pakistan sipai 10 Silai anron me puwa chungchanga hian thuchua an siama line of control Indian Army anti terrorist operation neimek telaka anlam hoin Silai anron met puaka hetianga warning log po homlawa Pakistan sipai 10 Silai anron me puwa wang hian Indian Army 10 choplet chilin chanlet na hanpezui ngala hunrei vaklo chung chu Inkahna athengjui ngala mase lelam side Pakistan le India lama hian Inkahna wanga nunna chan le hliam tur soitur hanam lawa heti rual hian ramria Silai puakri haum ta ka wang hian boruak na satakin hei hian ati tangthara
Pakistan Army te hi Silai metpok ma satu jok le boina chok chuak tu bulpui jok ania Indian Army te chuan chanlet na thatok le natok tak kan pe ni anti heti role hian India Union Home Minister Hamid Shah chuan ground zero loin Basharan Mido massacre anti mai mipui te suat na le tha na rat thak tak thlen mun hi loin thucha dengkhong tak mai hasai chuaka hepoi khoina in nam noi Pakistan sarkar laka hian New Delhi chuan chanlet na mumal tak ape chhomek ka Pakistan sarkar hian mindo dal dana jirin India chuan chanlet na ayana jok le Pakistan tana chiat na nasatak thlentir tu tur chanlet na po kan la pe mai thaine hatibok ti chuan hemin huwa hian nimin khan Indian Navy te chuan guided missile destroyer INS Surat anti chu lotling takin hantes ringhala hei hi medium range surface to air missile ania kilometer somsari vela la kana turatana India in Asiam chua ania the types of India in report an pek dan chuan indona lampan zonga India le Pakistan hakal chome ka wangin India chuan Pakistan le na ral thom manga indona machon tura in buat saina anayani ti anem ngeta achan chu latak kap tur nilo kilometer somsari vel chau kap phak medium range missile ante sawang hian Pakistan kana turatan ahman tlakem ti India hian an ennonani hantia hetilai hian Indian Air Force 10 exercise akraman hanti chu antan tabuka Kashmir sector le achevela comprehensive operational drill hanai tatluk luk maya heta hian India sipai leilama chachi te tuipui lama chachi te baka van borok lama chachi India fighter jet lom tak tak te hanin lan hloma heng India fighter aircraft lom tak tak zinga hian Rafale fighter jet hopo mu ani hlomane antibok tichon Jammu and Kashmir central sector vela exercise akraman han kalpui mek hi lom taka kalpuyania indona tak tak po lo thleng sela chachuak ngal mai thai turin India sipai chikrang krang te anin buat se ni ti lan tirna hani boka exercise anai na hmuna hian ground strike operation te practice ani boka Indian Air Force te chuan indona hmuna chachuak ngal mai thai turin Rafale fighter jet squadron ni hantir chuaka Ambala base sa anin khura tichuan voin chammalam panga khan the Times of India in report an pek dan chuan India Prime Minister Narendra Modi chuan poi khoina in nam hnoile firfiak poltanena in kung kaina nei te chui chua nem nge nge hani dona anlaka hian engtikong jong point hremna pek ani dona heiba ka hian firfiak pol ho thop tu telaka po India chuan hremna hapengai dona leipialam thengin chu hremna petur chuan India chuan haum zui zel dona ne hatibok line of control LOC vela borok sosang tak awma bang hian Indian Army Chief point Jammu and Kashmir hatlo bok ane Indian Army Chief hian Pakistan sipai 10 line of control atanga Indian Army telam hoya Silai hanron me po chungchanga hian thilthendan kimchang tak khreturin commander sipai hotu lieutenant meeting poimo tak anayani tin han report boka chanchin kan buat Silai voin tlai thleng hian India Army 10 engtin nge han chanlet don ti hi thuchiang tak alom thai rilo ane nimin lama New Delhi centerin han kauna all party meeting hanai zon nuwa India opposition party hroi tulian per Rahul Gandhi chuan opposition party 10 sarkar kan thlopna chu ti zau ani dona mi zongjong in pahalgama firfiak polte beina hi hantem veka hemi chanle na turatana sarkarin engtikong poa malak na anei zongjong chu opposition party te chuan full support kan pevek dona ne hati India National Congress President Mallikarjun Kharge chuan India political party omjongjong ten poi khoinara thak tak hi kandem thu kan soiveka Jammu and Kashmir remna omrang thaina tura mala kangaya ne hatia Trinamool Congress Party hruaitu te point all party meeting hian India security lo chamna chungchang soihawania mase political party zongjong te chu ramtana thatura sarkarin thutluk na asiam chu engponi sela sarkar thopin sarkar kenga hian engtiklai point kanding rang donani ti kantiamane hati Aam Aadmi party hruaitu Sanjay Singh chuan poi khoina thleng chungchanga hian
rampum pui hi athin rima kanlungai lea sarkar lai pui hian firfiak polte hi antrong manange in channa diktak pese kan duani hatia misol rolten poisoilo mi puite an thadanang che hian an mani po tha an kemte ti che tangaya athop tu Pakistan laka po action lak angai boka India security lama lo chamna lampang chu soitrula kan ngai lawa India hian arang thayang berin action alak ngalanga yani hati voin tlai lama thuthar berat chuan Union Home Minister Amit Shah chuan India ram state ranga chief minister jongjong tanena ngen na le hriat tirna hati chuakani ti Hindustan Times chuan han reporta an state chung thrawa Pakistan mi le sate anomani chuan chungmi ta chu finfia zongchuak turin hangena ti chuan Pakistan mi India ram chung state rang ta chu sarkar lai pui centera arang thayang bera report turin hati boka heibaka hian center chuan chung Pakistan mi ta chu India rama lu phalnan nei an visa chu cancel sak ngal ani donani hati bok Union Home Minister thuchua hi Mizoram lama engtiangin nge bozuani tiro chu hriat mai thai halani rilo ane Hindustan Times chuan voin tlai darli lechan vevela report an pek dan chuan India Army Chief Louis former Army Chief General Shankar Roy Chowdhury chuan Pahalgam firfiak polte chena chungchanga hian India intelligence lo chamna lian tak kan hmuni hatia engwangin nge hetianga security lama lo chamna lian tak khia thlen ti high level lama tanga chui chian atrulani hatia heibaka hian hepoi khoina hian Pakistan sarkar chuan inrolna thuk tak anei ngeyani ti alanga Pahalgam poi khoina phena hian Pakistan Intelligence Agency ISI anti Inter-Services Intelligence te aninrol ngeyani ti hachianga hetiang hian border cross sa kanram chunga poi khoina rap thak tak nei tura ral thuam lom tak tak nen border ang cross thai rungot mai hi Pakistan Intelligence Service ISI te puina tallo chuan thil thei anilawa chuwang chuan Pakistan laka diplomatic lama an kepen chin hi adu to komlawa he poi khoina rap thak taka in nam noi Pakistan laka chanle na pek na tur khian conventional measure te tham tak po athatok don lawa chuwang chuan India hi indona lian jok po machon turin kanin buat sai atulani hatibok hetilai hian Pakistan Army Chief General Asim Munir chuan Kashmir hi Pakistan mi te chena munania Pakistan ram hani boka Pakistan mi puite thisen luan muna hachang me kani hati engponi sela diplomatic lampanga tension sang tak om chaumek ka hetilai hian military lampanga po boruak asau sang hleto boka line of control a Silai me puwa ania Pakistan Army le Indian Army te hanin kaptona Pakistan sipai ten tuipuya indaunun chan hanjir meka chutiang bok chuan Indian Navy ten tuipui lampanga indaunun chan hanjir meka Kashmir chevela military exercise sanai boka India fighter jet lom tak tak te hanin lan hlom boka engtin nge thilakal zel don ti chu Rainbow Mizo Channel hian inlongai chang zel don nia